Čauti u tohoto videa a chcel som vám ukázať, jak to teraz vypadá moje štúdio. Ešte sa to tu robí, ale urobí sa to už celé. Takže klasická moja posteľ. Je to tak rozsadzené, lebo sa to tu ešte prerába. Polička. Mohli ste si všimnúť, že nemám tu už tú poličku, jak na druhom videu. Ale teraz tu mám taktok a nemám tu rádio a nemám tu iné veci. Taktok. No takéto na noc niekedy, keď si zapnem. Iba takéto svetelko. Hlavnejšie, tu mám na muchy, keby mi sem nejaké muchy uviezli. Tu mám ventilátory, tu mám môjho robota, pozerám live stream. A tu mám počítač, tu mám toto. Tu mám plány, ale moc to nechcem ukazovať. Tu mám toto Neo sluchat klávesnicu. Vypadá v noci. Tak čus, nie je to pekné, lebo sa to tu ešte prerába.